Igisirikare cya Israel cyo cyemeje ko cyamwiciye mu gitero kidahusha cyashingiye ku makuru y'urwego rw'ubutasi ubwo yari mu mujyi wa Tehran, gishimangira ko muri iki gihe yakoraga nk'umuyobozi wa Iran. Ariko banavuze ko ndetse n'umuyobozi w'ikirenga wa Iran washizweho bazamwica nta kabuza, bamubwiye ngo uririwe nturaye. Agatora bakimara kumwica, Iran ikaba yaragabye ibitero bikomeye i Tel Aviv, isenyagura amazu ndetse n'abantu bamwe barapfa, ihita itangaza ko byari uburyo bwo kwihorera. Kugira ngo amakuru yo mu burasirazuba bwo hagati tuyavire icyarimwe rero, Iran iri mu biganiro byo gukura imikino yayo mu gikombe cy'isi muri Amerika. Ishyamba ry'umupira w'amaguru muri Iran riri mu biganiro na FIFA bijyanye no gukura imikino yayo y'igikombe cy'isi muri Leta Zunze za Amerika ikajyanwa muri Mexique kubera impungenge z'umutekano w'abakinnyi bayo. Byatangajwe na perezida w'ishyirahamwe rya ruhago muri Iran witwa Mehdi Dach kuwa mbere ejo bundi rero, kuva Iran igabwe ibitero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanije na Israel, hatangiye kwibazwa niba iki gihugu kizitabira igikombe cy'isi kizaba mu mpeshyi z'uyu mwaka. Mu cyumweru gishize perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko Iran ihawe ikaze ariko ko bitaba ari byiza gukinira muri Amerika kubw'ubuzima bwabo n'umutekano. Mu butumwa bwashyizwe kuri konti ya X ya ambasade ya Iran muri Mexique, perezida wa Federasiyo ya ruhago ya Iran Mehdi Dach akaba yagize ati ubwo Trump ashize amanga yavuga ko atakwizeza umutekano ikipe y'igihugu ya Iran, ntabwo rero tuzajya muri Amerika. Yongeyeho ati turi kuganira na FIFA ku buryo imikino Iran izakina mu gikombe cy'isi yazabera mu kindi gihugu aricyo Mexique, aho baba bizeye umutekano w'abakinnyi babo. Ubyuka ko mu bihe byatambutse nabwo Trump yavuze ko kuza kwabo cyangwa kutaza ntacyo bimubwiye. Yabati ibyo nta nicyo binambwiye ngewe. Reka dusimbukire Uvira. Abantu mutabonye zino video ngiye kuvuga kabisa munyandikiye kuri WhatsApp yanjye, ubundi nzibahereze. WhatsApp uri kubona kuri screen yawe. Abantu mutabonye video y'uyu Murundi kazi, abantu mutabonye video y'umuramyi, abantu mutabonye video za Baritazari, abantu mutabonye video za Emerine, abantu mutabonye video y'uyu nguyu yitwa Jihana, abantu mutabonye video ya Diane kabisa. Ewan, izo video zose ndazifite. Abantu mutabonye video y'uriya mu Minisitiri w'Urubyiruko muri Uganda, umva n'izindi video nyine munzi z'abastari nk'uyu Murundi kazi, nawe ino video y'ideri gihanze vuba uyu nguyu uri kubona, nawe video irahari. Ewan, izo video rwose mvuze nimba utarazibonye nyandikira kuri 077914171225 ubundi nziguhereze tu, ubundi ukande subscribe ubundi turye shoretse go duhurire kuri WhatsApp kabisundi ngutemo. Imirwano ikomeye yarubuye mu kibaya cya Ruzizi. Andi makuru nabona ku bindi bitangazamakuru bavugaga ko inyeshyamba za FC23 ziri kongera gusatira umujyi wa Uvira, ko ndetse guverineri yashatse guhunga ariko ngo abantu bakamwitambika bavuga ati yashatse guhungira Bujumbura, abandi bagabo ko yabashije guhunga. Ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FC23 byongeye guhanganira nyine n'ingabo za leta ya Kongo. Ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa FARDC ndetse na FC23 ngo byongeye guhanganira mu bice byo mu kibaya cya Ruzizi muri teritwari ya Uvira nyuma y'amezi abiri gusa hari agahenge. Imirwano ibaye nyuma y'iminsi ibiri ingabo za leta ya Kongo wazarendo ndetse n'indi mitwe bafatanya abafunze umuhanda wa Route Nationale 5 uhuza umujyi wa Uvira ndetse na Bukavu kubera impamvu ziswi z'umutekano. Umuvugizi wa FC23 rero Lawrence Kanyuka akaba yatangaje ko guhera mu saa 12 z'igitondo cyo kuri itariki ya 17 gwari ku munsi w'ejo, ingabo za leta ya Kongo ziri kurasa ibisasu biremereye cyane mu gace ka Kabunambo, ibyatumye abaturage benshi bahunga. Umunyamabanga uhoraho wa FC23 Benjamin Bonima we yatangaje ko abaturage ba Kabunambo bari batuje cyane batekanye mu gihe iruro ryahagenzuraga, ariko ko leta ya Kongo yahisemo kubasukaho ibisasu. Kanyuka yatangaje ko FC23 yiteguye kurinda abaturage bo muri Kabunambo ndetse n'imitungo yabo mu gihe leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yikomeje kubashotora. Ibice byo mu kibaya cya Ruzizi byabereyemo imirwano ikomeye mu ntangiriro z'ukuboza uyu mwaka ushize, biturutse ku bitero ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ryagabye mu bice bigenzurwa na FC23 birimo na centre ya Kamanyora. Ibyatumye inyeshyamba zikoresha imbaraga nyinshi cyane, zirukana ingabo za leta ya Kongo zifatanije n'iz'u Burundi ndetse zinazisanga mu mujyi wa Uvira nawe uzirawubambura. Ibinyamakuru byinshi harimo ikinyamakuru Umuseke byanditse ko Amerika yatumije u Rwanda ndetse na Kongo.
intumwa z'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byari biteganijwe ko ziganirizwa na Amerika bigamije kureba impamvu amasezerano y'amahoro mu burasirazuba bwa Kongo adashyirwa mu bikorwa. Abayobozi baturutse mu Rwanda ndetse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakaba bategerejwe i Washington mu mpera z'iki cyumweru mu biganiro bizabera muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibiganiro bigiye kuba rero nyuma yaho kuwa 2 Werurwe uyu mwaka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano ingabo z'u Rwanda ndetse n'abasirikare bakuru. Ikinyamakuru The Africa Report kivuga ko nubwo bitaremezwa ku mugaragaro abazabyitabira ku mpande zombi, biteganijwe ko ku ruhande rw'u Rwanda bizitabirwa n'umujyanama mukuru wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'umuyobozi mukuru ushinzwe ubutwererane mpuzamahanga mu bya gisirikare muri Minisiteri y'Ingabo General de Brigade Patrick Karuretwa. Ni mu gihe ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bizitabirwa n'intumwa yihariye ya Perezida Felix Tshisekedi, Leta ya Amerika ikaba ishinja u Rwanda gufasha umutwe wa AFC M23. Mu gihe u Rwanda rwo rwakomeje kubihakana rwivuye inyuma, bakavuga ko icyo rwashyizeho ari ingamba z'ubwirinzi kubera umutekano warwo. Hanyuma kandi ngiye guca amakuru Umuseke nanone bavuga ko abantu babiri barohamye mu masaha yegeranye. Ni Karongi, abantu babiri bo mu murenge wa Rubengera barohamye mu masaha yegeranye mu gihe kitarenze ibyumweru bibiri muri kada karere ko akaba hamaze kuba impanuka zo mu mazi zatwaye ubuzima bw'abantu 4. Ari mu mudugudu wa Kibande, akagari ka Gisanze mu murenge wa Rubengera, no kuri uyu wa 2 yo tariki ya 17 Werurwe ahagana saa 7 z'amanywa hamenyekanye inkuru yo kurohama k'umwana w'imyaka 11 y'amavuko yigaga mu mwaka wa 4 w'ishuri ribanza rya GS Zion Rubengera. Amakuru avuga ko uyu mwana yavuye ku ishuri ari kumwe na bagenzi be bageze ahantu hari ikirombe cya Uwihoreye Fidele yacuguragamo amabuye yo kubakisha, basanga haretsemo amazi haba ikidendezi nibwo bagiyemo koga uyu mwana ararohama. Impanuka nk'iyi yo kurohama mu mazi yabereye mu mudugudu wa Nyagahinga, akagari ka Bubazi, ari mu murenge wa Rubengera. Amakuru yatanzwe avuga ko agana saa 8:30 z'amanywa umusore witwa Iraguha Elia w'imyaka 18 y'amavuko yagiye koga aho kampani ya Kivu Belt Water Supply yagomeye amazi y'umugezi wa Musogoro, aheramo bamukuramo yapfuye. Reka simugiye ucyamakuru umuryango kiratujyana ingoma batuga ko umugabo yafunzwe akekwaho kuri umugabo w'umusore kubera gufuha. Umugabo utuye mu murenge wa Gashanda mu karere ka Ngoma wafashwe n'inzego z'umutekano amaze kuri umugabo w'umuhungu we kubera gufuhira umugore we. Uwo mugabo utuye mu mudugudu wa Kanege, akagari ka Munege mu murenge wa Gashanda, nizere ko ndi kubivuga neza rero, ni mu karere ka Ngoma, yafashwe n'inzego z'umutekano nyuma yo kuruma ubugabo bw'umuhungu we yitiranije n'umugabo yakekagaho kumusambanyiriza umugore, yamwitiranije n'undi mugabo. Iyi nkuru kaza kuyumva no makuru mu kanya tuza kugezweho na Muneza, ukayumva neza kabisa uko byagenze. Hanyuma ikinyamakuru Imvaho Nshya cyatujyanye i Nyagatare, umugabo yakubise umugore yamwangiza isura. Mukamugema Fortunata wo mu mudugudu wa Muyange, akagari ka Rwimiyaga, umurenge wa